see a jumedi ambedi ne se me be or kasafo achre na or kasafo enye obia se asompani Osei Agina, Dr. Osei Agina. Amen. The wife, as also any Sister Gifty, and as Mrs. Gifty, Sewa Agina. Amen. 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 The wife, our lie so. Yadanyamiasi say and money years. Na when him say opening a Nasdaq treasurer. Na the minimum opening honey was Ronyame. Amen. Education so a idea here ye did wakwa bonne doctorate. Last time you were my tip in him some idea. Na ene so yedanyamiase se wonyame ayina maye se omekasa e education day. Nenti ye wo sretitiruwa na se ye be kan mpaibom emra wonyame nam no so de nasem ebreye no. Nti ye betene ne after anase se hymn of meditation no ebawi anase song of meditation ebawi a ye betene ne Dr. Osei Agina. Amen. 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 I would be, dear Savior, wholly thine. Teach me how. I would do thy will, O Lord, not mine. Help me now. Holy thine, this is my vow. Holy thine, O Lord, just now. What is worldly pleasure, wealth, or fame, without thee? I will leave them all for thy dear name. This my wealth shall be. Holy thine, this is my vow. Holy thine, O Lord, just now. As I cast earth's transient joys behind, come thou near. In thy presence, all in all I find. 'Tis my comfort here. Holy thine, this is my vow. Holy thine, O Lord, just now. Amen. Amen. Yada yenua ba no ase yi pa ana yemba ye ho faase ye nana yada wase yi pa se ne wasi ato enwom kama de ama yen nyame enhyira wo pa Philadelphia asafo de mebemu a na mahunu se maba medium pa. Amen. Me ba ha no ma me feel hope
me feel send ye maba me feel pa Amen. Yeah, menya abahagia so no eye menije eye me ahohoahoa yi pa. Amen. But so for I can say more ye education day nti obe pesenka me ne mo emesom no ma committee ewum na ye nyamsem ka ewo Chicago aha ade when you say you come meeting na wotwe mu na the science ase nyamsem ka kase pa 10 days na agronim kura ya sha ase nti enya kwan kura enhome ba kokura enso so no Philadelphia asafo de semikomu am ni say ne mekọ mi fie no nti na mani age nti the so for say Amen. mene nyamemba babesom ewo Saturday na minim say nema bebre akoso na otwi mu mene mpanyimfo a omudi animu opanyine amoda akonom adi nkomo ahodo bebre a nema ekoso no enigisem pa nti ya shemu nyina enkuran se ne etie bia no eba education a ya fam die bia se yebetime pushi ye ma no adru level bia on betime akọ ene yenya ye ho so no ye pushi ye ho meda asakompanimfo nyina nso ase me ba ha no mo se metina etiri na me hwɛ nema ekoso fi saba school ni nyina no mo nema nyina ekọ wano pa nyame enhyem pa Amen. se mo ye adwuma Amen. abia ba ko a mensan mo mabaso ewo ho metai evisiti ensori dodo no na ehunu ne se titi nsori a ye wo zoom so no emu dodo no ano ya na ye ntai emie ye video ba se me hwɛ mo number ene dodo a omobie mo video a emediri se ekọ animu sen ensori dodo na masra omo no. Amen. Na se monto so a enye saa Amen. Etre se mo base mo besom. Yes. Ye base ye besom. Enne eye homeda enne enyankopon da nti ye base ye besom a ye sisi ye ho se ye besom. Se bi nye se ye dampamu na ya twe ntuma akuri ye ho na ye de fon ato ye nchen se ye som dabi enhye nyame animunya nti mo amutimi yesa ni nyina no nyame unhyira mo pa yenya atene takra na ebia nye bibia ayesi was pa nti yentimi enhunu yanim no ye mo ye homoden se until se ye beko asore dan mu na ya ye in person no eduru sabat say na ye somo a yemfa ye ho yenye yadwene nyina se yenso no ye take part e wo somo no bi na enkrofo hu yen nse de bia me kan se ya na eboa ema wan kasa no emma we pay attention emma we stay focused na emma bibia and distractive eboa pa unim se enkrofo hwe wo a eboa emma wo ye onema nyina eyi se ne be ya ensemo anyame nam ne nkwa so de emma yen no ya so ye betimi anya emu chefa enti medam ase se mutimi eye ne saa. Amen. Opanini Ales adubu ahen okan se me obi a manage education eho pa na enokwasem akinye bia ni ho saa mani age ho yie pa fi se ya de saa ehye ye free ye mofra bemu na mekanfo ama obia se yenya yebetimi bia no ye mo ye ho modin bia se yebetimi enya education bia yebetimi ba bia ya ho de betimi akodu bia no ehia mia no kura no ne makwaduru nyina no se me yere emam kwan anka mesan akofofo aka ho nti ase papa de se nyagobo titire no na se oti ase a nka mesan akobiem aka ho fi se ehia pa yedodo na wunya nyina no eboa the more ade ba kwa mahunu no wo education ni se the more awokọ wanim no the more na wuhunu se saa unim hwe nti na opese usua more eka ho alese the more o ben nyankopon no na wuhunu se oye deboyini how sinful you are the more o get closer to God no e ma wuhunu se ya oye deboyini
any here uhia Nyankopon enim adom. Amen. Beckham for say titiru girls education enkane no ye nyini no na yiri se jama mema en se ye bo omoka ema omoko school kase ene graduations ahodo amakọ titiru ewo etuntumfuo mu no ema no school kase esen mema no na eye ade bi a ehye nkuran yie pa enti nye mema nko na school a eye yie ya mama no so nyese owie high school a oye oba de eye da bi modern mobia ye betimi se ye be che omunkuran motivate o mama omo so atimi atwa so bia no enhye omo enkuran sa me meka we no nye eno titiwinti na mebeka anase me ba nye eno ne asentitu anne menemo ebeche fi se minim se mpanyimfo a edikan akasa free Wednesday eba no nyina no aka bebrebe a kire mo hia se ye educate ye ma ani impo ye nya ye ho enne so no minim se ye nyina so ye nim dada nti me mfa we no emetuatua sebe masomboa nkane no ye nyini no me kai se me papa o ma dodo na wa ye na dwen se obehwe o nyina school and uncle for tal can say, hey, my school called the Use was go. I'm here do 15 baby na obi nyam no a. Woka wabo nyina no ahyegu kwa. Nti my school de emfa osika enhye musa. Gidi se nei ye nua maanom ne ye mamaanom ne ye ho fa ase no a kire se enti saa. Utimi epushi maa no so ma omo so kwa animu a omo ebeye pillar e abusuani mu a mutime boa echichire abusua no ema no ekọ yie epa nti Amen. Yenya no yatra sa level no a yenya yasiase na yebeboa ama ye mama eno so atimi akọ enemu mama ye mompaye jeneja owo soro ade nyina sutumfo ejabatampa omma yaba wanim enne je pese okasa akire yen ye bie yakoma mu enyina se ja kasa akire yen unim wakoa memere oye nyina minim kasa na mini asem bia nso mpo ametimi ene wo ma ache wona wo asem nti ne mesre wo nyina se ja fi oso soro na wa be kasa kire wo ma ewie ma yen sema ebe boa yen na ma yetimi ede yen ene yen nyina asi wo nko a wo so my sema ebeboa ema yatusu wo nko a ne ene yenkwanda enyina adesire ene yempa yeni wadaro mati na yema yen wo Yesu di mu nti amen Amen. 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 asemu ande me pese menemo eche no mato ni din se choose this day na minim se awiei opanyini amoda akwa matiase se awiei hihye ewo ho omo agaduati enyina no asori ye hihye kama ade ama safu yi enyina yebe recognize anamo amatuo efa education emu at all levels empempenso bi a watimi akoduro ebia no me gidi se enigisem obia no o graduate from one level a na aye enigisem kese epa emfa ho ewo level kro ba bia obi graduate afri bia no eye enigisem efri se wanwie efa baako o close one chapter na we move to another chapter enti me gidi se enigisem kese epa ema abusua ene school fo a omo graduate enyina me gidi se enigisem kese epa na memamu nyina nso congratulations ewo mpempenso a nyame nam nadom ne nyahomo so ode madu a mo graduate anase ma graduate enyina no mema mu nyina congratulations minim se mo bebie a new chapter omo ewie kindergarten a chapter mo cruise
na obekọ first grade nti ukobie a new chapter ewo first grade eho omo awie middle school chapter makrusuo na mukobie a new chapter ewo a high school nti mo nso no mokọ manimu a omo awie high school enso no mo so mukrusuo one chapter na mo move to a new chapter meaning say mo so mo bekọ college omo awie college nso so binum e wo hono mo meaning say omo beto aso akọ graduate school ebi nso wo hono mo a omo nso e de beye adwuma ni nyina no a new chapter mo bebie se munya emie ya a new chapter mo bebie na meaning say at all levels empempenso bia wadu bia no ubebie a new chapter na a new na chapter bia nso a yebebie bia no so no a call for a decision I just say utu anamon I just say make a decision bi say na me yo na ha na me ko na minim say decision say ye nyina so no ya na enu nyina so no ewo ne nsunsuanso na ne question a me pese e bia ye nwie no ye nyina no ye moa na ye nyi ano en say a choices a me make ye a dear na inform me ewo me choice a me make me a dear na inform me ewo choice a me make emu enfie bi a abesene ekro yonko de bobi pa owie medical school na owie no onya office ahodo free hospitals ahodo ebimu na chese hunu se we frɛ no di ofrɛ me se yenni ehon komo na memmoa na ontimi nya ne ebebo no pa nti enkomodie mu no mehunu se memmo ayikodi se na be ya yehunu nipa koro mehunu se ekunu ba ho e wo hono mu a na ase nani gi ho pa efi se ni o se ni osi cheche mu no on package no ahumka ase ehosika no emu edu nti mehunu ni se na nani agi eno ho mo esen ni aka no nti me de fa no a okwa na wahya abesi eno so na we no wahwe ni yie omo chese vacation no yebe ma sei eno na ohwe nti na mahu se nani gi hono nti ehwa na me ye se mehwehwe baabi a mehwehwe se asori eben hɔ a nti me check ye na mahu se asori a eben no e wo hono mpa no obe drive be 2 hours nyese bia Ghana asori mpo de na ebi me hɔ baabi a nti eno kwa de uyi Ghana asori efiri mu a Adventist church ya eben no opa no na ebe 2 hours drive nti mitunu fo se baby a ukwidi anase baby a opese ukwidi asori emmen ho oh tu ga besi de meko en ha adwene kura tu ga besi de meko aba meko yese me de fa baby a na mehu se eho na nani agie na ye mehu ye ne se ne na inform no ewo ne choice mu no yesika ene package no se ne esi etie eno na mehu se na inform no ewo decision na o make no emu okoho within 2 years okoho within 2 years na nkomo menene di na yese wo hwe wakọ asori mpensa within 2 years the rest no de ebia memfa ntuatu a masomboa meja ma wa to guess se ne sisi na tibia esitie ewo ne nyamsom mu but it was a choice that he made on make a decision ebi make I say beginning of this year my bad girl back on owie high school ewo Ghana na obewie no na me catch am say you know ho enya legon anatek because me private school there mean ntua ehun fees de you know ho
sɛ na bɛyɛ bɛnya legon ana bɛnya tech na me ɛyɛ na dom ɔyɛ no ho na onya admission ɛwɔ legon ɛne tech nyinaa nso so na yɛni agye initially enti menim nua bi di ho nkɔmmɔ ɛna ɔka kyerɛ me sɛ infact titi legon pa de na manage hɔ paa no ɔka kyerɛ me sɛ ɛnɛ legon almost can do most of their classes on the Sabbath. Class almost can do B on the Sabbath. In fact, public colleges are work Ghana no. A binum year exams and almost can do exams on Saturdays. Until you know who you say a beb one one. As some more kind no epime. Ye pa if you say say nyina yenim say ne legon etitie edin a ewo ye Ghana from de chese ye Ivy League school ewo Ghana no nti obi call legon na check ya or the kwakwa ne ho nti na menzo no nka mani be gise me ba be call legon ana obekọ take but I had a choice na me choice say yes, my man akọ ehonom ontua fees bia school no asa wodin na wa say ne homeda ana so say ebia me mekọ VVU na makotua fees a ne bo eden na wodin ne homeda. I had a choice to make. Minimum say parents will be a facey and near my say. Amra na misha na me war me kum such a massano. Sapano. Mr. Omoa or more a whom me growing up, I was second no bedi adanse said. A dear Bakwa na yadin nim me pa, I was second na me kenyam sem. A drew 13 Sabbatia. Na me di be 3-4 years no. Ya di me gina table so a. Na me semo a me kan me hwie agu onom no che se sika am nkofo de be brem no bebrebe. Na nye 13 Sabbat nko akura. Se no ase efri asonda mu kɔ abonten se kuro no kura na ebodwa bi. Na ye program bi a na ya be frɛ me. Na makɔ gina table so. Pejame se ne be ya nkofo behu me. Na makanya me sem saa. Emma maybe ye noon ewo Emma nkofo encourage me papa say obey the send the osi nim enwumen man ntina seku fana kokumase ana pekuo bi so fana ko bi se seku school so ewo no emwa fana ko school papa ewo krum asem no so to me ulma to na dwunim ma odisade say at the age of 5 obeyi me free seku na makọ school wokumasi say na be ya menya the best of education ebia it was a good thing na eye papa nanso so nipa many omokotena eco school no nyina no none of them na oye Adventist, none of them. But he never thought about that. Now, now a person minya the best of education. Enti ebedu Sabbath. Ebia ma wofo ewo seko omo ekwa asore no. Na meti obi nche na mekopon eniema ewodwom ema no. Na yedeme enam afuo mu ekopeja on the Sabbath. Okwanhwe ni eba. Na nyankopon a otumi ade nyina ye sebi otimi ehwim odwan fi jata ni sisire esia no ono na dum nti ena ba bia mekoduru ye otimi san hwim me eba back, and perhaps the foundation na me 5 years foundation na me building no e wo fie no ena bua me ma metimi san ba ma tibio ebia nkasa mre enka me yirae. But it was a decision that my father made. Said yes, me pay education. Me pay the best of education. I'm a member.
But what about the spiritual growth? And no so ebia sabre no ama na dwene esa experience and no we are making decisions. And then a dear ben uchubisu. And the story be a me person me no munyina moche. Eye story am say nyina yeni. Efa lot ehun. Na familia ema yenyina. Unim say me person me summarize lot a story a. Say ne yenyina yenim no. Yenim say lot na one nabusua eti Sodom. Na yenim say Sodom na bone amumuyo a ekoso wo honom no na eso. Na ebru ade nyina so. In fact ekoko duru ba bi a Nyankopon na nyame entimi enstande bio. Anu ntia ma nyame esuma na bofo. Nyame suma na bofo. Ema omo eko Sodom. Se omo ekosei ekuro. Nyame ehunu Lot ene nabusua mmobo. Ema nyame ekatire omo se omo mfiri ekuro no mu emfiri enko. Omo ekuro no omo ntwa omo ni enhwe omo achibi. So ekwan so yehunu se Mrs. Lot otwa nani ebehwe nachi. Ema enyina yenim se odane enchine esi. Lot ene ne ma mienu no enya omutirimu edidiye. Omukotena baabi eduru baabi eno Lot emama mienu no eye se se yenya emma. Nti yene yen papa ebeda. Na yene na awo se ne beya yase enhie. Nti omuma papa ensa enomye. Ejakura eboye no omne papa edaye. Man mienu nyina ema omne papa efa afuro ewoye. Omasifo enkran mienu a omoye na asifo ene Moabites ene Ammonites. Omobeye atamfo kese ema Israelfo. Sana Lot na wieye ekosiye. Olusu na yire ne mamienu ne mamamienu ema ne nsa ema obon ma one omo edae ma ema owo omo no ebeye atamfo ema Nyankopon. But Lot was a good man. Lot na mu de na wo ye di papa. That Bible kura edi ho adanse sa. So Lot was a good man. But say oko 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8 now ebia men kind of quickly. 2 Peter chapter 2 verse 7 and 8 or say, and if he rescued Lot, a righteous man, Bible na ena ekasa a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawlessness men. For that righteous man, was saying I can be Lord, no. For that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Bible say, and I said, Bible at describe Lord said, now or a righteous man. In fact, said 2 verses no I mentioned, said Lord was a righteous man 3 times. It's not Lord is a righteous man. Nti eye den na wieye ana na busu wieye ekoye sa. A righteous man, Lord. Yenim say na Lord is a righteous man because who said Chama nyame efre Abraham. Se omfri baabi a owo na onko baabi a nyame betire no. Lord ye na dwene se obedi
eye ne wofa Abraham echi because ohunu tene e wo ne wofa mu enti na ne kondo se obetini ni enti ohunu se he was a righteous man. He was a righteous man. Ohunu se ohwe Sodom se ne na esi etie na ohwe se Lord otimi erezi emaba young girls mienu a na omoye virgins a ohunu se ekyerese na oye a righteous man. It will only take a good man and a righteous man say obetimi erezi young girls ewo Sodom a omunhu mema minim say ye nyina no it will take edumakese pa say na minu mienu ye betimi erezi young girls a omubewie college na omaso aware na omoda so ye virgin omo embreki omo virginity. How many of us and ye betimi ayesa enemire mu emre bi opanyini bi eka ema mesre ye se enga Yesu esesa nadwene for the second coming and was it ne maya etoso mienu no obese abase ne oba enkane no ama obabunu a virgin awo no a o think Yesu nga onka so ho ankobeka ho wa hwe yi a onya bi e wo asase so. But I believe say yes ye pe emabunu ma omo awie colleges akodo na omo ware ye na omo hu be mada bi giri se ye benya bi wo Philadelphia SDA church emu. Amen. Amen. I believe that. Amen. Amen. If he said na bo kon e ka chen se he me wo atenefo be ye adioso a omo enkoto eye be nti me giri se ye wo mabunu e wo asafo mu a sebe omunwu omhu fi ba eno ekire se na Lord even na ote ekura sebe na adwumammo ne abusudi ahodo ekomu no ekoso mu no otimi etete ne mama no ye ma omo amu omhu fi. We know he was a righteous man. It was a time abofo no ekọ se omo ekosei kro no Lord ena ehia omo ono na ena o welcome omo eba ne fie na osum omo se ahoho patama na kuma for pese omo ebefa omo no eye omo basabasa no Lord e defende safo no o defende abofo no. And we know that Lord was a righteous man. Jafedi ayedian ebane sen and a righteous Lord. Nebusuya enyina eseye. Sene enua no akenkan emaye ewo Trosi Manase Bible edemaye no. You go back to Genesis chapter 13. So can you free verse 7 no eba no a. Emra Abraham na on the Lord na omu nyina no ebom ewofa akono Bible ekakire say o kan verse 7 na o say afei na Abraham and the Lord omo herdsmen ana omo servants a omo esum omo no omo yese afei na entokwa aba omo ntem entokwa eba omo ntem enna Abraham ekakire Lord say ye anuanom sene obiara kan ma ye anuanom ensese ye transi ehwe emma yankura ekontokwa asase no ena edahoyi enti choose baby a obekro se wo okonifa me meko bonkum se okobenkum susu a me meko nifa. Abraham ena na eye panyini na etre humility na Abraham ewo. You say me na me panyini na me ofase no na yeko baabi na ehese yentem etia me nga say wo choose dabi me na me panyini
nti me na metusu bie ka hye yɛ nkura no na yedidi a mpanyimfo na ɛkyɛ nam nti wo bɛkyɛ nam no a wo de kɛseɛ bi hyɛ wo nsam na wateketua bi ɛde ama unua no bo sɛ ne bu afu meka gye bia na menete de bia na yɛkonam ho because wɔse mecha na mesisi no nti wɔnte aseɛ nti afei de ene mema ɔno mu ɔnkyɛ na memi ntu bi Abraham na ɛyɛ banyini bet ɔde saa opportunity no ɔde ma Lot na I thought say nka a humble Lord, a selfless Lord, because oh uncle debi una ye panini nti wo de wu yi bi baby a ne obeyiye no ne aka no me mefa a Lord hankasa so okay Genesis 30:11 no 10 if 10 econo o say o kan sa che Lot na Lot eto no boase na o survey land no hwe land no hwe ya ahana eye kama pa ahade e wo hwe ase no a uhuru se abre pa ahade there were good schools e wa ha Ivy League schools no ahana ni nyina guo onhwe abrosan atenten esisi hanom hwe hospitals kese papa ewo ho na wa hwe shopping malls wa hwe ne shopping malls o ba bia na yire be ye ne shopping nyina wa hwe ne nyina kama ahana mepe ni inform Lord Emma o make decision baby a onkro no according to Bible no ene ne say o hwe asase no papa na eye eno nti na Lord eye more concerned about financial aspects baby a otena obedi yie baby a nadwuma ebetimi akoso baby a obetimi anya sika eno na inform Lord e won decision o make here minimum say nyina no ye make decisions in our lives omo area school area colleges ahodo ye high school ese say we make a decision baby ku a okoto aso omo wie college a omo airport adwuma ese say we make a decision baby a opese okosettle na wo ye adwuma and the question na me pese ibisa wo na me pese o reflect e wo ho and they say e die na inform your decision making anya bia no eye baby a obetime anya sika na onema ebe kwaso totin e di amawo and now gene for spiritual growth and so ehon edeka ehon bi Lord today Bible no ema yehu se ne eye ne concern kese na eye baby a obetimi anya sika dodo ti eno ena odina so e de make ne decision bia o make ye unim say so what na say o pese wo analyze Lord ne story a ubenya nsem bibi e de afri mu ebre ne ntie bia mentimi enka ni nyina ba me se me no e share few things say yeye akandifo e wo yemfie eyi mencha se firi ho yeye akandifo e wo yemfie say yeye mabuna yasisuo
yi enyina no decision bia ye take bia no mama yen consider Nyankopon first ewo mu. Yes, say you be good schools ama ye ma akro. Say you be encourage ye ma ama omako schools ahodo nyina. But our priority and anxiety should not be how to educate our children so that they will be praised and honored by the world. Nya no say your motivation. Say your motivation say kwanya you bet me educate you more to form beautiful characters that God can approve. That should be our motivation. But that wasn't the motivation. You who say Lord, who say Bible and say Emra Abraham or ne Lord omuntem etete no. Was say Lord say okay Genesis 13:18 now was say Abraham he built an altar for the Lord El Hebron. Abraham say all settled now he built an altar for the Lord. If it's not a sum ehniano. But yantisa about Lord. Me person me bisa na me so me bisa me ho say anye bia no ya building family altars e wo yemfie ayetimu ana say ne ehia yen e double ene triple sika no na ye kɔ ne ye ba ne ye kɔ na ye ba eno ko na ehia yen. Abraham he built an altar. Abraham esom ho ehia no ba Lord de ya hu sa ewo na yimu. Wonim say Bible e ka kire say Lord na onim say Sodom ehonom no emwa no. He knew it. Na onim nema na ekoso e Sodom. Enu nti o hya ase no. Wonim say wankotena Sodom. Wankotena ho. Okotena the outskirts of Sodom. If say na onim say ekuro no munye emunye enti mekotena ekuro no enkwantia. Pastor okay account na kan ko duru Genesis 14:12 na obehu se eduru ba bi na fedie na otekuro no mu na odi assembly man e wokuro no mu sana ewiase no etie sana etoda bone etie etoda yakokoro no oh memfa mensanka ohua na ofum no saa etoda nyema eye pose danger ema ye no esese ye twi anase ye dwane fi hu no etoda na ye kokoro no me kai se emre bia abesene ekro na me yiri nyama komu ha menko ana na metie na lady bi epese one me ebe share dan na me na oba de oye de na one be ma a share dan sa amena oh am kan de say we are all adults ye nyina no ye mpanyimfo edan de mienu oti ba akomu na me so meti ba akomu nti da bi so awurade Nyankopɔn hwɛ saa srewada srew wo de nebo eden de ba mamntua ma de mempɛ abodi akeka bia mentumi na sanso hwɛ no ditamba bi na mentamba bi etoda yanya ye invite problems ema ye ho unhunu no na oda fam na wo nan Lord adwene ye no eye ne say oh menkotena kono mu mete kono anafo baabi before he was aware na ni ba ne ho so no na ote kono ho no mu a jabo no assembly man ewo ho anamon wa yetu ebia no me jiri se ye ahye ewo mu pa se ne ebeya a obonsam onfaye enwuro atopre se okay Genesis 24 edru baabi Abraham ehunu se ne ba Isaac
waso aware enti ofre nakoa Eliasa se onko ne kurom na onko pe oba emfa emre no. He had to make a decision ewo ho. If you say na person ne ba no ebe ware Canaanites for ema no emu bia menka se oba so aware a okurum ekope oba wo honom ebre no egware menka se waso aware nso a okurum ekoware baby na ope oba osuro awurade ene dia ma ne ba aware. That is what Abraham did. Anye biya no wa so aware na opese oware no enema ben na influence your choice. Emre bi abaya bi eka asem bi kire me. Na bema bi se obeware no. Na wase wo mpe no. Bema no kwanhwani mapa. Bi ase die nti na ompe no. Me pe obema right. We no onwa. Nti me mpe no. Eno na wudi gyina so. Unu bema tintin a sebe ade se wode ne nsa to ne nyansa so. Wanhwe se we Kristoni. Wanhwe se osuro nyame. Oh, you cute. A man and the omotem say omunsu no. Oh, he's so cute. Enti utu fo se de yan ono an ope. Ono an obeware no. What is influencing your choice? Abraham ye say man ne ban ware sebe ananani eba. Enti obekọ akọpẹ obi a osuro awurade ama ne babema aware. Fabra Lot ediemu. Bible ekachire say Lot ode ne mama mienu ema Sodom for mema aware. Ne mama mienu. Na Lot ewo a choice. But he decided say, oh baby ya chechere you know aboa no anas baby ya mantam aboa no ehwa na odidie. Baby ya tie no ehwa emema na bia na ehse omowa nti wanhwe se mema no a sebe omo ebe ware ne mama no omo suro awurade. He had a choice, but he gave in to mema na onim se omo nsuro awurade. Enti wonim se emra abofo no eba ye na omo pese omo save Lot ne busua no. Abofo no eka kire Lot se wabusuafo nyina ko frefre omo bi obia no ko frefre omo na munwane friko no mu. Lot ekobo ne nsenom mienu amane no. Bible say omo sere no. If you said na ne ho eye omo sere. If you said na omo nsuro awurade. In fact, omo hwe Lot ehho a odigina ho no eka asem na Musa koye amnum kwa no kwa onye serious in life. But these were the men na ode ne mama amomo aware. He had a choice. Nti ne mam nensenom mienu no omo lusu omo life because he said Lot no amu no one demonstrate say asem a oka no ogidi na wan peni pa nso a musu awurade nso amfa ne mama no amma omo aware. He had a choice. Dia na influence the choice no. Maybe na omo osika, maybe
Now own shops ahodo e wo ho. Maybe they were cute. And I inform Lot. There is something that Monsieur a free and I'm a free Lot. A story more. Ebia me pese meka na enche na me de masem nyina aba na wieye. Unim say emra abofo no ka kire Lot say fa oyiri ne wo ma na mun free kroyi mu no. Yesi na Lot ewo choice say odi mirika o harye so e de sene wuti fie na eja ebuafa efie no mu. Unim say empoma mu kwampo a obedwane afa. Ma hunu bi nansen wo TV so ba bi eja to na enkofo e jump through the window. On care about ne niema o ja na akiri. If you say ohia ne nkwa. Ba Bible say Lord he lingered. Just say o twentwen na yase. Either said na Lord na onyini se nyankopon ebe se ekro no anase na ne niema wa pe no edos man so much so say na ompese obeja honom akọ. So Lord lingered over the choice. Say obe save na busua. Obe save ne nkwa. He lingered over the choice. Now, Sister White, I can say, Senka, Brother Lord, Senka wan twentwen nasi. Ena o hurry so. O fa na yire ne masa munyenwane. Senka na yire nka wantwa nani amehwe nachi. Anane entinisi. Because Brother Lord, he chose to say he will linger. Obetwentwen ne nan ase. Ekosi say abofo no eso omo nsa e dragi omo out of the town. And son of Brother Lord, and Nabusia omo eko. He was a good man. He was a righteous man. But he had to make a decision. Decision bia o making no emre bia na atwamu. Unim say o make sad decision no. He never thought wanwene da say emre bi ebeba obelusu na niem nyina. Wanwene sa ne odwene ye ne say ba bia mi kwedie menya sika. Ba bia mi kwedie menya ahode. Asase no eye asase biriye enema ewo mu yiye. Maybe okọ honom no onya sika nso so ema no ebu so. Maybe okọ honom no ne yire to shops ahodo e ho. Maybe okọ honom no ne ma ekọ Ivy League schools omukọ best universities e wo honom. Maybe okọ honom no he got everything that he needed. Ne ma bia ne hiye bia no ebia okotena Sodom no ne nsa ekaye. But finally he lost it all. Oshiri nina. Oshiri ne yire. Oshiri nensenom na japade ahodo a unyina yanyina no. Oshiri ni nya wantimi amfa pin kura enfri Sodom. Nye ekodwie asia nyina kwa ne se ne mama esan ne koda ewoye. Emma na sifwo ebeye atamfo ma nyankopon emma. A righteous Lord. Maybe you are a good man. Maybe you are a good woman. Oye ni papa. Oye Kristo ni mapa okondo se obeye nie etene. But you have a decision bia esese o make. Ene o graduate. Ene je be celebrate. And then you be with you. But as you graduate, as you move on in life, I say, make a decision.
Be a friend now, what's what back on my move for Abrochedi, Yenina, Yabepesica. I say we make a decision, see. Ena me pese me bok me bra. E diena me pese me yene wo mabra bom. Na diena influence that decision eno. Joshua okay. I say me ni fie e de. Ya ye adwene say e besum awurade. In our decision making, near ye bia no, Jabema Yankopon aye first. Say mpo, Jabekwa ahunhia mu empa asasi so niema no, yemfa nko ba bia. Obetime nya all the education. Uhia e wo asasi so. Get the PhDs. Obi nya PhD miensa enan minim ne wode eye, get it all. Odi obetime nya sika sisi adan ahodo ye manager of companies ahodo enyina na take Christ out of them ne wanya ni nyina no enkosi ubabia. As you pursue higher education ne me pese me kan for ema wo ne say in your decision making don't leave God out of it. Nye wuye bia enyi Nyankopon mfiri mu ma onye number 1 in your decision making na mpo se wudi awuhia ewo asase yisu a because say what decide say wudi nyame ebeye o number 1 na so nkuran say asase yisu de etwemu akro ye wo ekuro bia metitefo ene asafo awurade na enche obeba be fire yen de yakosa omani mu education yebenya no bia no enya hwe wo ho ema yen ajapade a yepe na asasi so no emfa yen ko ba bia yebekwa kodi ede ensanda se o mmesi eno a ye obenya no asasi so bia yi no enka hwe ma desire ene me mpa ye se nyame no nam na dom ne humobro so obeka ye ho opanyi bi na owo ofri asaman oka asem bi emra obewu de bia no e yasem a me reflect wo ho onya sika pa e fe no asare kono bia omu bi enimu obewu so na ne ba e ka kire me na ne ba ye me mate o ka kire me o se oda mpaso a obewu no se na yetime wo no mpane be 20 a day because na on pese o he thought he said o sika betime ase ibu see edu ba bi no o ka say edimi sika entimi ane me nkwa ampa entimi ane ne nkwa se wa mo bra papa e wo asase su a ne o ye nyina no osua ngoma Trotro books agudo enyina onyesika bebebe but wan fa no ho amma Kristo a ne bia no eyekwa onyame onhyira nyame onhyira ye nyina na ye bra ye boyi the decisions agudo ye take bia no ye ma Christ enye the center of it all na ebewie ye e wona domunti amen. 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 Shout, Dr. Ajina. Amen. Hymn will be taken from hymn 330. Take my life. My life and let it be consecrated, Lord, to thee. Take my hands and let them move at the impulse of thy
Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only of a king, always only for my king. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my silver and my gold, not a mite will I withhold, not a mite will I withhold. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at thy feet is treasure stored. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee. Amen. 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 Yo, mama yamo empire. Yeneja wo soro. Momenda wura. Eda wase se eja wasane afiri osoro. Na enne woni ye abekasa. Eno kwasem mmebi a atwa mu no. Ya mmeki decisions bebre hono a eja yeyi wosi nchen. Na yenya yeye ne ebeboa yen. Padaroma fa eno nyina ho mfumso eja fa che yen. Efiri na ekui epese ne yeye bia no Onyankopon oye center of it. Yen pese yetwa eja e obibi bia mu. Etoda eja na ye penesa enso so osefo na yane na ti asase iso no na eja watwenya adwene afiri wo so. Ne yesrew enne ne sejama honhom no enka yen ho na minister to us every day and night. Bebia yesrew ma honhom konkon no minister to us se ne ebeya ye betimi aye ne yetene e wo wanim na ne yeye bia no obeye a center of it na asiyeyi enne oma bebrebe abala yiso a ye wo abisade ahodo bebre eja yeda yankete so a yentumi enna efise nema eja eha ye no edoso ebi ede eyeye ma omo awie high school esese omo ko colleges ahodo ebi awie colleges esese omo pa adwuma na omo to aso ebi wo nema ahodo bebrebe eja eda omo so a Yesu frɛ ewo ho adwene aye ntanta wo nema bebrebe ho wu a unim wo kyena asem wo a unim daache asem eja nne ye de nyina ehye wo nsa se mra yadwene aye ntanta se yadwene aye ntanta e obibi bia ho a kasa kire yen enne edai na wa kire yen ye yenyo a ebetimi aboa yen fi se wo kuma na unim daache asem enne ede kwampo yenim ye hunu wo kyena ede wo de wonnya mfomso da bibiara da ntinne wo ma aba wanim sene ye haw etie bia no wadawo ma ja sane ewo ye ntem enne na sua yen efiri ya ndesua enyina emu eja hyira o ma ewo la yisu nyina na ma bi entene enko asafo ma mbo o mantimi ama ene ye abusua omo Ghana omo akwantuo mu atirichiri ene bencheye enyina to nhyira egu ya nso bebrebe na tere ya hye mu enne ene ye nkwanna enyina ya desire ene ye mpa ye awianie tie na ye ma ye ewo Yesu di nti amen. 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 Amen.